kiumia kimwe thutha wa aikari a Manyata na Kirima kwanirira mateta mao iguru ria guthuka kwa barabara ya kwambata irima-ini cia Ngong'u, rucini rwa muthenya wa Jumamothi marokete barabara-ini ino na matokoya na makenja mutaro na kumihinga makiuga ciigana ni ciigana. Twahinga bara ino ni tondu ni turenda kiriro gitu kiiguwe ni thirikari, tondu matituiguaga na tuturite miaka miingi tukiuria tuthondekerwo bara ino na ndiri yathondekwo. Riu muthi twiga atiriri ona KWS mbeca icio marogotaga matikurogota na ni kuma muthi nginya riria bara ino igathondekwo. Ni tunogetio ni uhoro wa bara ino biu na tukagire gucokaniriria atongoria twacaguri magithima ofici marore uhoro wa bara ino no then twagiri kwaria ri tukiro tweterere he na undu urahingio o hindi twatukwaria tukero hindi tureterera uhingio. Marakara mao makiriirio ni gukorwo riri kurite barabara ino ndiragerekanio tenderu undu uria uthararitie mithiire yao na aria mokaga kugenda irima-ini ici cia Ngong'u. It's just 2 kilometers mali wanafaa kututengenezea, alafu sasa kuingia kwa mlima. As long as tunataka, ni kweli tunataka watalii, tunajua wanatakanga kuona hivyo, lakini sisi mnajua njana watoto wako kwenda shule leo, hata waendi church kufanya catechism zenye wanaendanga. Haha bathire da kugoya ciana cia cukuru na hu niho ha turakaririe tondu hena irima rinene muno na barabara yothe hano gukinya rugongo na hara iguru he mbia cioyagwo cia forest no citimaintainaga barabara iriku ino riu turia mbia cikioyagwo ciake ogo tutire na uteithio wacio wa kumaintain barabara. Mareheta kuga matikunoga gucokeraga giko giki gia kuhinga barabara ino oro muthia wa kiumia niguo thirikari eigwe ruo ruria makoretwo makiigwa na ithondeke barabara ino. Hii ni siku kubwa sana ya kuokota revenue ya hii barabara, na leo tumeweza kuona kuanzia saa 1 wazungu wamerudi, watu wamekuja na buses, wamekuwa stuck kwa sababu hawezi panda hii mlima. Weekend ciothe turikoragwo haha nginya riria makaigwa kiriro gitu matuthondekere bara ino na toguthondekwo turenda rami ona mara mutu tirenda na tutirathaithana ringi thaici. It is our right na tunataka barabara itengenezwe. Muthiaini wa kiumia githiru ruhonge rwa urugamiriri wa mititu KFS ruoritie aikari aya magie na wetereri ni gukorwo kuri na mubango wa guthondeka barabara ino. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.